Allah subhanahu wa ta'ala on o daali toujours hiɗen ka fi hajju wa dhkurullaha jante inde Allah nden fi ayyamin e nder ñalɗi ma'dudatin kontaɗi. ɓe inni en ka tafsir ibnu abbas ɗin ñalaɗi kontaɗi ko ila ñande arafa ɗo ɗum ko balɗe 5 ko ñande arafa ɗum woni ñande 9 donkin e ñande julde donkin e ñande 11 e 12 e 13 wo ko ɗeɗo ñalaɗe 5 woni ko Allah subhanahu wa ta'ala signali ɗon jante inde Allah nden e nder ñalɗi kontaɗi ko ɗum woni ɗi kabbirali ɗi nanoton hiɗen waɗa batte waɓutu fariddaji ɗin 5 e nder ɗeɗo balɗe ayyamu tashrik ila ñande julde donkin ha balɗe 2 ɓaawo muɗum ma balɗe 3 ɓaawo muɗum. haray fi hiɗen wadde ka batte waɓutuji 5 ɗon hollali ko ɗum tum waɗete ko e nder ñalaɗe ɗen fof koye kañum kabbirali ɗin waɗe haray koyo en wattu yiile muɗum. Allah daali faman ta'ajjala kala yawinɗo kadi fi yawmayni e nder balɗe 2 fala ithma alayhi haray bakkat fawakimo wa man ta'akhkhara kala nettinɗo fala ithma alayhi haray bakkat fawakimo bi mana waɗɗo kabbirali ɗin bugi koccuje ɗen ka mina e nder balɗe 11 12 13 e nder balɗe 3 o waɗi ko laba kala kadi yawinɗo waɗi balɗe 2 11 12 kadi haray bakkat fawakimo liman ittaqa ko wonande on hulɗo Allah tun koye tawtum siko balɗe 3 on tigi waɗiri ko kulol Allah o warrina yiingo siko balɗe 2 men wattaqullahu le Allah wa alamu andon annakum no onon ilayhi ko faade kala tuhsharuna woni ko mo woyte ɗon. Allah daali wa minan nasi no jeeya yimɓe ɓen oɗo aya ko jippi sababu nuzul jippagol o aya ɗo koye hoore oɗo naafiqijo wiyeteɗo al akhnas ibnu shuraykin koni woni no o wiyete sababu nuzuli on o laatike ko aaden feññinɗo islam feññinɗo giggol nelaɗo muhammadun sallallahu alaihi wasallam suuɗuɗo keferankaku suuɗuɗo ngaygu ngaygu nelaɗo jakatay ko naafiqijo. wa minan nasi Allah daali no jeeya yimɓe ɓe man yo o jiboka on mono hawne on mono wele ɗawluhu konguɗi mum ɗin fil hayati duniya ka gurdan aduna ɗo kono a muhammadu nano famirɗa non wa yushhidullaha Allah kañum hino seediti ala ma fi qalbihi kon ka nder ɓernde makko kanko akhnasi bun usharik wa huwa kanko akhnas aladdul khisami ko ɓurɗo sattude weñje ko weñjirowo fenade ko weñjirowo mere ko dallinorowo merenteji a anda woni wa idata walla tawi woni o hucciti o yiwi takkoma sa'a o yahay fil ardi ka leydi li yufsida fi o bonno fiha ka leydi way hulikal harsa o halka ngesele remoruji yimɓe won nasla e tamaroje yimɓe wallahu Allah de la yuhibbul fasada o yiɗa bonnoɓe. ɓennen ka tafsir ibnu abbas e ka safwatu tafasir ka ali ibn sabun bi mana wonde manna kanko al akhnas ibnu sharikin o laatike ɓay o yiwi takko nelaɗo ɗon ñande goo o yahuno o sunni ngesele yimɓe o wari kadi mbabbi yimɓe ɗi yimɓe jeyi o waɗi bonundaji e façon ɗonji molanaɗi jalil gasay ɗimo yaltinde tun e dina islam. Allah daali wa idha qila lahu si o wi'ama ko kanko akhnas hani ittaqilla koni hulu Allah acca ko jokkoɗa akhadatu nangaymo al izzatu teddungal ngal bi mana teddinkino mawnintino bil ismi sabu faggitagol bakkatu seede on o yalti dina o yaha yiite jahannama kanko e Allah ɓe haɓi Allah daali fa hasbuhu yonimo jahannama yiite jahannama wala bi'sal mihad wallahi yiite jahannama boni daɗɗudi wallahi yiite jahannama boni werde ya Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en tawde ko yiite jahannama woni ko werete. Allah subhanahu wa ta'ala daali wa minan nasi no jeeya yimɓe ɓen kadi toujours man yashri nafsahu on mono yeeya hoore mum mono yeeya wonki muɗum kin ibtigha mardatillahi fi ɗaɓɓugol welaye Allah on fi yo Allah weltana mo hara himo préféri wonki makko ɗum e jawdi makko ndi yo lanno fi yo Allah weltana mo no yimɓe ɓen jeeyaɓe ɓen wallahu Allah raufun ko hinnotoɗo bil ibadi jeeyaɓe ɓen. haray o aya ɗo kadi ko jippi koye oɗo sahabajo wiyeteɗo Suhaybu bun Sinanin e ɗimmoɓe makko ɓen ɓeɗo ko yeeyi ɓe wonki muɗum ki yimɓe makka ɓen fiyo ɓe daɗu ɓe yaha alladina qutilu bi makkata nazalat fi abaway Ammar bun Yasir
woɓɓe goo inni wo aya on wona e Suhaybu bun Sinan woni ko jippi koye hoore mawɓe Ammar bun Yasir ɓen. ɗum woni Yasir ben Ammar on e Sumayya biyo Ammar on wonde manna koye ɓeeɗo ɗiɗo woni sababu nuzulu jippagol aya on, sabu ɓe wakkilike yo Aba Jahali waruɓe ɓe yeeyi wonkiji maɓɓe ni fi yo dina islam tabutu. ala kulli haalin ɗo hino yimɓe ɓen e bonude mum, yimɓe ɓen e bonere ñamum hino toon wakkiliɓe wonki maɓɓe kin e jawle maɓɓe ɗen yo yahu kono yo dina kan tabutu ɓe tefaɓe landaki. ya ayuha alladina amanu kono yo gomɓe udkhulu naate fi silmi e dina kan kaffatan ka dendangal, mi mana tugale islamu ɗen jowi kala, tugale imanu ɗen jeego kala, e tugalal ihsan ngal naate e dina kan fof wota on gollitir ɗum ɗa hakki on ɗum ɗa wota on darnuɗo e tugale ɗali on ɗeɗa. wala tattabi'u wota on jokku khutuwati shaytani laawi shaytane, innahu no shaytane dey no iblisa dey lakum wonande on onon ɓiɓɓe adama aduwun ko gañomo mubinum feññiɗo ngay ngon o suuɗa. fa in talaltum si tawi woni on mortike, si tawi woni on falji min baadi ma ja'atukumul bayyinatu ɓaawo arde on ɗiɗo ɓangandiyeji, ɓaawo arde on kaɗo dina o ɗo Qur'an on janganede feññinane ɗo laɓɓinade on ko harmi e ko dagi ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e ko haɗi. si on mortike on yeehi e piiji harmuɗi ɗin fa'alamu haray ande anna Allah an Allah azizun ko tedduɗo hakimun ko ñeñuɗo e ñaare makko nde. Allah dali hal yanzuruna taw si ɓen habbiti illa an ya'tiyahum si wonande arata ɓe Allahu jom fi zulalin e nder niɓe min alghamami immorde e duule cewɗe. ko fanda ɗum ko jippoyagol Allah ngol ni ka dargal. hayi ɗon andi surat fajri no haalani en wa jaa rabbuka al malaku saffan saffan, Allah aray wondude e malaika ɓen. mi mana ko nden arande ɗo woni ko fanda argol Allah e nder niɓe cewɗe fi zulalin e nder niɓe min alghamami immorde duule cewɗe. woɓɓe goo habbitaki gomɗingol awalegoy ha tuma ɓe yi Allah hino ko Allah mi hino ko dargal ni ɓe nano hiɓe gomɗinde feendo ɗon. awa kala accuɗo tawɗo ko ɗum ɗon habbiti si o gomɗina haray on ɗon o perdi o tuɗi heltuɗan gomɗinal ko gomɗinta feendo ɗon nafatamo. wal malaikatu e malaikaɓe ɓe wa qudiyal amru fiyake ɗen ñaawe, mi mana tawsi no ɓeɗo no habbiti ɓe habbitaki gomɗingol Allah si o natuma Allah tigi aroyi e nder niɓe immorde duule cewɗe ɗen wal malaikatu wonude e malaika ɓe mi mana ka dargal o qudiyal amru fiyake ɗen ñaawe ɓe yiya yiite ɓe yiya aljanna ko ɗon ɓe habbiti gomɗingol. wa ilallahi ko faade ka Allah turja'ul umur woni ruttorde fiyakkuji ɗin. sallanɗo bani israila ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe kam ataynahum ko jel woni komin addani ɓe, ko jel woni komin okkori ɓe min ayatini immorde ayeje immorde ɓanganduyeji bayyinatin feeñuɗi laaɓuɗi dalilaji holluɗi annabaɓen ko annabaɓe. wa man yubaddil kala wattutoɗo nimatallahi nema Allah ka min ba'di ma ja'atuhu ɓaawo ka ardemo fa inna allaha anden Allah do haray shadidul iqabi ko tiiɗuɗo lette, bi mana ko firi haray Allah waɗay lette makko tiiɗuɗe ɗen e hoore makko. zuyyina cuɗanama lilladina onande ɓeɗo kafaru yedduɓe alhayatu duniya gurdan aduna. heferaɓen Allah labinaniɓe gurdan aduna, o holliɓe ka haqqille maɓɓe mo faɗi gurdan aduna o faɗi, mo perdi gurdan aduna o perdi. ɓe cuɗinanama ɗum ɗon ko fiyon ɗum no woni ko ɓay ko ɗum ɗon ɓe suuɓi. Allah o tagu ibnu adama o accimo ko wiyete kon khiyara suɓagol. so suɓike aduna Allah labinanamo ɗum ɗon, so suɓike lahara Allah labinanamo ɗum ɗon, so suɓike ɗiɗi ɗi kala Allah moƴƴinanamo ɗiɗi ɗi kala. yalla waɗen suuɓi ɓe ɗiɗi ɗi kala o hokkora hen ɗiɗi ɗi kala o moƴƴinana hen ɗiɗi ɗi kala. ɓe ɗo wa yaskharuna hiɓe jalde min alladina immorde ɓen amanu gomɗinɓe walladina ɓe ɗo ittaqaw hulɓe Allah fawgahum ɓe wono yeyi e sengo dow maɓɓe kamɓe heferaɓe wonɓe jalde den jalde ɓen gomɗinɓe ɓen ka aduna ɗo ɓe huloɓe Allah wono yeyi e sengo dow ɓen ɗo yawmal qiyamati ñande dargal. wallahu Allah yarsuku himo arsuku man sha mo yiɗi arsukude bi gayri hisabin ko alda e hasbore. en torki Allah yo Allah arsuka en jawle, o arsuka en gandal, o arsuka e laamu ngol lagine ɗo e dendanangal leyɗele julɓe ɓen. kanannaso yimɓe ɓen haari laatike ummatan wahidatan koɓe mofte goote, fewndo baba adama ha fewndo annabi idrissa tawi fof hino e hoore dina woota kan, ko sabu no jamanu ngun juutirta no ko noon jama on luutodiri. ɗa Allah yi jama on luutodiri, woɓɓe tabiti e hoore dina kan ko ɓuuri ɗuɗude kon iwi e Makka, nde tawno Allah ko yurmeteɗo ɓiɓɓe adama, ko teddinɗo ɓiɓɓe adama. fa ba'atha Allahu Allah immini annabiyina annabaɓe mubashirina hiɓe weltinira
tabutuɓe ɓen e qur'an e sunna wonde ɓe duumo no wodani ɓe aljanna o mondirina ko ɓe hulɓinoɓe. wa ansala o jippini kanko Allah ma hunude mabɓe alkitaba defte bil haqqi saabu gonga, kono holla himodi ko gonga koɓe nelaɓe. seede ngo kaari nelilan e hino leetet mo jonnilan o yomi jonnu o ma yomi yanga o liyahkuma fi yoɓe ñaawu kamɓe nelaɓe baynanna sakkundimi ɓen fima htalafu fi konko ɓe lutodiri e muɗum ɓe jonnita jongonga kala tawɗo hino e laawol ɗaɓɓagol ngol o selalingol ɓe jonnitamo gonga, kala tawɗo hino e laawol selugol ngol o jonnita ɓe faljire nden o ɓanginana ɓe koye ngol laawol ɗa ɓe artata. Allah dal ɓe mahtalafa e lutodirali fihi e nder dina kan illa alladina sowna ɓen utuhu okkaɓe ka lutodirali e defte ɗen sowna ɓen okkaɓe defte ɗen tigui ɓe manal yahuda en nasara min mbaɗima jaatum ɓaawo arde ɓe albayinatu ɓangambiyeji ɗin bagayan ka bewri tun ka gañanadi baynam hakkude maɓɓe wona si ɓe anda ko qur'an woni gonga. hande kadi noon fahadallahu allahu on fewni alladina ɓen amanu gomɗinɓe limaktalafu fi saabu koɓe lutodiri ko e muɗum minal haqqi immorde gonga ɓeɗini e ɗumay makko ɓe mana lurral ko woni kon ka hoore leydi ɗo Allah fewni gomɗinɓe ɓen e hoore go e faade e gonga kam faade e hunde ɗaɓɓade nden yallah waɗen jeeyaɓe maɓɓe wallahu Allah yahdihimo fewna ma inchallah ɓen ɓe o yiiɗi fewnude ila siratin faade la mustaqimin fewngol. am hasibutum ka on sikku onon ɓe julɓe gomɗinɓe ka on sikku an tadkhulul jannata wonde on naata e aljanna ninamani ko alda e jarribeede ko alda e foolede ko alda e heɓugol kulol saabu woɓɓe goo no sikka mo woni julɗo juuli janggi hoori itti zakka hara o duwaka heɓude jarrabuyeji wono sumiregol e mayregol e nawniregol e wirtagol ke nengo e heɓugol sattede e hoyende hara woɓɓe goo no sikka hara joni madama goɗɗo golli ko yamirako acci ko haɗa kon wonde o naata e tun aljanna hande kadi comme bonjour andingol ɓe wonde ɗum wata wonde Allah daali on sikki sikke ɗe wona haqiqa on sikki onon on naata e aljanna walamma ya'tikum hara arali on masalul ladina sifa ko arnoɓe halaw feƴƴinoɓe min qablikum aditiɓe on sattendeji e lorraji ɓe muññi wawata wonde ɗum ko laawol Allah no heɓuɓe adiɓe heɓude aljanna ɓe laawol ngol ɓe rewigol ha ɓe heeɓi aljanna an kadi sa heɓaygol labudda ko ngol rewata natunoɓe yiite adiɓe natude yiite ɓe laawɗi ɓe rewi ɗin ha ɓe naati yiite an kadi sa naata yiite ko ɗi rewata. Allah daali massatum memuno ɓen alba sa o sattendeji wa darrawu e lorraji wa zulzilu ɓe dillinaɓe ɓittinaka hawre leydi ɗo hatta yaqula rasulu ha nelaɗo Allah sallah sallam tigui dawi wi'i walladina e ɓen amanu gomɗiɓe ma'ahu wonduɓe e makko won aboubacry en oumar en ousmane en ali en ko nanditata ɓe ɓeɗo tigui dari inni Allah min ɓittike min soñjike min wawama min ɓiƴama mata nasrullah ko hinde tumoni ballal maga andi ɓe hooli ballal Allah ngal aray ko hinde tuma ngal woni ko ngal arata ko ɗum woni ɓe anda ko ɗum ɓe jiiɓi ɓe hawji ɓe maapike Allah jaabiɓe ala faame inna nasrullahi ballal Allah ngal qaribun ko ngal battingal. donc neɗɗo julɗo on ko waɗi moƴƴire ko waɗi moƴƴire ɗon andi en jangi e aya feƴƴi ɗo ka nisfu 6 wonde manna Allah subahana wa taala huuɗike o inni wala nabil wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i haka aya on hatti ɗon ko forcément mbe o jariboto en kono sa jaribama ko ya hoolo hoɗɗoɗa a luttata e jarrabu on Allah adda e ballal makko ngal hande kadi ngal are si ɗum feƴƴi yasalunaka ɓe landadema maga yunfiguna ko on ɗum ɓe ittata sadaka ɗo noon ko sadaka naafilo on ni wona zakka on landal ala ɗum ɗon hino yewta ko hon ɗum ittete ko e nder jeli ittete ko homɓe jonnete ko sadaka naafila woni ko fandaɗo eɓe landadema kon ɗum ɓe ittata sadaka nelaɗo ɓul haalanɓe ma an faɓotum kala ko ittuɗon sadaka min hayrin immorde e moƴƴere yo tawtun ko moƴƴere onon kadi siko onon okka on jaɓay kala ko okkitirɗon e moƴƴere ko wolangol yimɓe ɓen konngol moƴƴol ko korgol ɓe coñci ko korgol ɓe ko ɓe ñaama ko korgol ɓe ko ɓe yara ko tindingol ɓe laawol ko ittugol ko lorrata ɓe ko fallata ɓe ka laawol ko hentinalngol ɓe yeeso ko korgol ɓe mbuuɗi ko jannugol ɓe ko waajagol ɓe ko laamagol numɗa feewa hakkundeji maɓɓe ɗum ɗo fof ko moƴƴere ɗum ɗo fof ko sadaka haray go'o e handuɓe heɓugol ɓen falil walidayni no woodani yumma mon e ɓen mum ɓen fulo yo heɓu wal agrabina e ɓattodira ɓen yo ɓen kadi hikko ɗon wal yatama yal yatima ɓen yo hikko ɗon wal masakine e miskinaɓe ɓen yo hikko ɗon wabini sabile e ɓiɓɓe laawi ɓen yo hikko ɗon hande kadi julɓe hedditiɓe ɓen yo hikko ɗon hande kadi naafiqiɓe hedditiɓe ɓen yo hikko ɗon hande kadi hay heeferaɓe hedditiɓen ɓen kadi yo hikko ɗon hande kadi kulle burure ɗen yoɗe hikko ɗon madama a woni julɗa woni gomɗinɗo fopp an ko yo heɓu moƴƴere e ma heɓa nafoore e ma
wa ma tafalu wallahi kala ko golluɗon min hayrin immorde moƴƴere nde janɗiwo nde fanɗiwo nde suuɗiwo nde feeñiwo fa inna allaha no allah bihi e nden moƴƴere alimun ko annduɗo en mo watti limu si ɗum feƴƴi allah subahana taala o daali o jippini aya farlugol jihadi hakkude julɓe ɓen e heferaɓe ɓen ko nokkeli ɗiɗi o signali fi oɗo jihadi aya adiɗo jittade on fiyo jihadi waɗe ko oso aya arɗo ka suratu hajji udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu haka aya on hatti ɗon ka suratu hajji ɗen fawi hewtoygol ɗon yallah newina en hewtoygol ɗon allah dali ɓe gomɗinɓe ɓe lorrama sonjama ɓijama e nele ila ɗo ɓe yananama yottagol on andi hari hay kefeero bantimaka huɗɗude dina no harmi nde yottotoɗa so yennima no harmi nde yottoɗa adanallahi ƴetta laɓi ma ka fasutoɗamo allah daali noon ka suratu hajji ɗon kanko allah yimɓe ɓen ko wowta kon ko seeɗa seeɗa o yamirta yimɓe ɓen kadi ko wowti kon si tawi no harmi ko seeɗa seeɗa o haɗirta e wiye joni misal beere nden ne tawno nde wowtama yarede allah ko laabi tati o jippini harmingol beere kaka tataɓum o harmini noon furay ɗo kadi ko hajji to o haalani ɓe haɓjulɓe ɓen ɗo yananama mi mana ila ɗo mo haaɓi jihadi mo mari baraji kono mo haɓali jihadi o mara bakkatu ɗo noon hande kadi allah subahana taala jippini o aya ɗo farli tum noon hirsi ko be julɓeɓen immo daro haɓa heferaɓe allah daali kutiba fardama aleykum e dow mum alqitalu oɗo haare oɗo jihadi hakkude mon e heferaɓen kono allah watti yeeso ɗon kisande tawno himo andi en o inni wa huwa kurhul lakum ɗum noon no añana on mbimana haɓugol jihadi no metta on wasano tan ƴinali an takra hunde añaton chey an hunde huwata ko nden hunde hayrul lakum ɓuuri on moƴƴande yo allah yiɗin en ko moƴƴani en kon wasayno tan ƴina kadi an tuhibbu chey an nde yiɗo ton hunde huwara ko nden hunde sharrul lakum ɓuuri on bonande yo allah añi en kala ko bonani en wallahu allah ya'lamu mo andi wa antum on la ta'lamuna o anda ko ɗum waɗi kala ko wi on yo on waɗu hay sino metta on waɗe kala ko wi on yo on accu hay sino wela on acci yasalunaka ɓe landadema ani chahril haram fiiɗi lebbi allah hormanteji qitalin fihi haɓugol e ɗi kon ɗum yiwɗa e ɗum mouhammadou sababu nuzul nelaɗo allah sallah sallam immini sahabaɓe maɓɓe yogaɓe o waɗi amirun e maɓɓe oɗo inneteɗo abdoullahi bun jahash esirawo maɓɓe denɗirawo maɓɓe no wiye abdoullahi bun jahash yo yawka frontiére hakkude makka e madina o ayna en kaasi o yii heferaɓe ɓen no ara o signala julɓe ɓen ɓe prépare o hara heferaɓe ɓen surprise alɓe e nder madina nelaɗo tawi noon ɗum koye sakkitorde lebbi hurum ɗi woni mi mana tawi ɗum koye jombente ka mayɗe jombentele kadi e nelaɗo yamiraɓe wargol goto ma nangugol goto ma dama koye lebbi hurum ɗi haɓetake ɓe noon yeehi fotti toon e heferaɓe nayo ɓe no jogui jawle ɓe diisodiri hakkude mabɓe ɓe ni modi si en accitiɓe on daara ka suwar min hayati sahaba on yaha yanñoɗon ɗon moƴƴa ma daron ka tafsir ibnu kathir ma ka ali ibnu sabuni men ka safatu tafasir ma noddon e numéro ji ɗi mi jonni on ɗin 67 60 53 09 68 60 53 09 60 60 53 09 63 60 53 09 ma noddon ɗon on ɓeyda yanñade moƴƴa ɓe diisodiri hakkude maɓɓe ɓenni sen accitiɓe modi ara en perdu le grand occasion e hino jawle e hino ɓe mara armu ɓe préparaki sen wari ɓe kadi e hara en haaɓi jihadi e nder lebbi hurum ɓe fottani allah wahayni e maɓɓe haalegoy allah tindini ɓe ko ɓe waɗata sen wii wawi nawa si de haray ko wahay ko jippoto ko e hoore nelaɓe na ɗum woni komi faandi haalegoy allah tindini ɓe yoɓe wakkilo ɓe wakkili ɓe wari gooto dogi ɓe nangi ɗiɗo wondude e jawdi heddindi hande kadi ɗum sakita mouhammadou e sahaba muɓen ɓe violi loi ɓe haaɓi jihadi e nder lebbi kono hoyri e lebbi hormanteji ɗin ko ɗum noon ɓay ɓe desidi yawgol landito nelaɗo kon ɗum naadimo e ɗum on so allah jeppini oɗo aya ko waɗugol réponse mi mana bambana jonnita abdoullahi ibn jahash e groupe muɗum on goonga par ce que haade sikkama ɓe falji andina ɓe faljali jonnita ɓe goonga allah daali ɓulu haalan heferaɓe wonɓe malandade ɓen qitalun haɓugol jihadi fihi e lebbi allah hormanteji ɗin ko goonga kabirum ɗum no mawni bakkatu ɗum ko hunde hawnide ɗum ko ngalɗinde wona ko duwa ri ko ñisu ɗum ha gayna siɓe landi kema watta ɗon noon kono noon wa saddun ko sakkagol yimɓe ɓen asabilillah ɓantugol lawdina allah kan wa kufrun e weddugol allah bihi e nder ɗi lebbi wal masjidil harami e sakkagol yimɓe ɓen e jullirde allah hormantende wonde ɓe natata ɓe waɗa hajju ɓe waɗa umara lerde ɓe faala wa ikhraju e yaltingol ahalihi yimɓe mayre on kayre jullirde nden min hu ittaɓe e mayre
akbar ko ɗum ɗo ɓuri mawnude probléme e dansere indallahi ka Allah ndi haɓugol jihadi ndi wal fitnatu waɗugol shirku ka hoore leydi ɗo akbar ko ɗum ɓuri mawnude minal qatile ndi haɓugol jihadi bi mana Allah subahanahu wa taala ko goonga hay so tawi woni ɓeya felete ɓe jonnitete faljere kono goonga humbere kumɓe mari kon Allah yamiri ne laaɗo yo ado qirritade kon ɗon enen kadi janggen e o aya ko añuɗa goɗɗo wo ko añuɗa goɗɗo goonga ka o mari kan jonnutumo ka hay so a jattaymo ɓawti ɗum ma a felaymo ma a waɗaymo kala ko waɗatamo sihi mo mari goonga jonnutumo ka taw Allah subahanahu wa taala inni ko goonga ko haɓɓugol jihadi e ɗum no mawni no hulɓini kono eɗon andi ɓe Quraysh Makka hiɓe waɗi boneji duubul ɗum gogo hiɓe sakkino nelaɗo ka natugol waɗa umra ka hitande jeegaɓere ɓeni nelaɗo natata ka ɓe fotti ɗon ka sulhul Hudaybi ɓe waɗi sulhul Hudaybi ɗum ko goo e boneji ko ɓe waɗi e ko ɓe raɗi nelaɗo en ɓe yaltini ɓe Makka e shirku ko ɓe woni waɗude e keferankaako ko ɓe woni waɗude ɗiɗo fof gotum kala bone mum hino mawni ɓuuri ko Abdoullahi ibn Jahsh waɗiɗa kon joni noon ɓe rondi kon gotum ɗum Allah jippini oɗo aya Allah daali wala yazaluna ɓe serata yuqatilunakum hiɓe haɓa on goy kamɓe heferaɓe hatta yaruddukum ha ɓe rutta on andinikum ɓe tamɓe dina moɗon kan in istata'u si ɓe heeɓi feere ɓe heɓano feere e fendo nelaɗo e Aboubacry e Oumar e Ousmane e Ali ɓe heɓano feere e fewdo ɓen ɗon enen kadi wakkilo ɗen modi wata dina kam bonir fewdo me enen kadi wakkilo ɗen wata heferaɓe ɓen heɓu feere artirgol en ka nder keferanka e fewdo me Allah awale Allah daali wa man yartadidi kala murtuɗo minkum e moɗon onon julɓe ɓen andini o wiye dina makko kan hay faya muttu yo maayo wowo kafino hara ko kefeero o ndaara ko hombo o tampini fawlay kara ɓen ɗon habitat boni perdi amato golleli maɓɓe ɗin fi duniya ka aduna si ɓe mari golleli moƴƴi aɗi boni ɗi perdi kadna ɓe mara joddi moƴƴiri ka lahara madama ɓe mayi koɓe heferaɓe wal akhirati e ka lahara wawlay ka ɓeɗo ko ashabunaji ko ɓeɗon yimɓe yiite ngen hum ɓeɗo fiyaka nder yiite haalidun ko ɓe luttinta inna alladina ande no ɓe amanu gomɗinɓe walladina e ɓen hajaru feruɓe ɓe wi Makka ɓe wi Madina wa jahadu ɓe timmi kadi fi sabilillah ɓantugo laadina Allah kamɓe tinnori wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen Allah daali wallahi ulayka ɓeɗo yarjuna ɓe tiggi rahmatallahi yurmede Allah nden ko siri ɓe heɓayde kadi wallahu Allah gafurun ko yafotoɗo rahimum ko yurmeteɗo haray ɗen natande premier aya jippi ɗon fi harmingol beere goɗɗo go jippi ka Bakara ɗo harmini beere nden e kono na harminande few sabaɓen fecci pecce tati feccere acci heddi pecce ɗiɗi aya go jippoyi kani sayi on ɗon kadi harmini kono o taƴali o hirsi sabaɓen ndeya feccere kadi acciti heddi feccere Allah jippinoyi noon hande kadi décret on o hirsoyi few o lammini few o termini few ka suratu Maida Allah kanko no jeeya e gikkuji makko kanko ko o hoynowo kanko kala ko harmi ko tawata himo faala accinde ele yimɓe ɓen wowtino ko seeɗa seeɗa o accinirta kala ko tawata kadi himo faala yamirde tawi jama on wowta ɗum anda ɗum kadi ko seeɗa kan kadi o warata donc an kadi kala lanɗo mi adresse o e kala lanɗo laamotoɗo lagine ɗo si tawi woni himo faala yo loi mo o waɗata yo marche kala ko jama on tawata wowti ila 1958 ko ɗum ɓe woti ko ɗum ɓe andi so tawi ɗum ɗon haana wota o daro o wiya o accinayi ɗum nde wotere si wona ɗum aray ko kanko ruki konngol makko ngol hara yo annilir yo haɗir yo tongir seeɗa seeɗa ko wona noon kadi kala ko tawata jama on anda ila 1958 o faalama le yo ɗum woni yo ɗum yamire haray yo o yamirir seeɗa seeɗa wota o waɗu kat pat kanko o yamiray hande wuuray hande haray ɗon andi dendanangal piiji ɗi no ka nder Qur'an politique no laamorte politique no laamu heɓorta dendanangal piiji ɗi hino ka Qur'an ga ko so tawi woni a faami ma sa faamali yo Allah subhanahu wa taala on faamin en yonno oɗo aya ko oɗo woni aya arano ko ɗum woni wiɗen e harmingol beere nden Allah daal yasalunaka ɓe landadema anil hamri fiinde e beere ko wonno woniri fii ɗum wonno hani yarede ka hana yarede wal maysire ɗeɗo carte kopugol carte waɗa tombola guine games pmi plus e kala ko tombola ko waɗete kon ɗum no naati ko wiyete ɗon almaysir ɗo ɓul haalamɓe fihima hino e ɗiɗiɗi ismun bakkatu kabirun molanaɗo jalil omana fiw ena fori hun seeɗa linnasi wonande yimɓe ɓe wa ismuhuma kono ko bakkatu majji on dey akbaru ɓuuri mawnude min naf'ima dina fa majji on donc ilaka Allah jippini o aya hande kadi sahabaɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓe inni mooti
kala ko bakkatu mum ɗuuɗi ɓuri nafa mum on min on mi acciti. Yogaɓe goo wi toon min ɗoɓa Allah tigi rekonisi nafawel seeɗa no nder to min mi jokkay. Nafawel ko fanda nder ton konko gonga beere no harmi. Kono sa soodi yo joni beere a yeehi a yeeyiti a heeɓi toon a darnima a soodi oto haray nafiri hella ɗon. Kono noon nafa hun kon ko fanɗu kun ko bakkatu kon ton kon ɓuri ɗuuɗude. Kun nafa hun kadi ko kontete ko fewndo hattuno yo aya ɗo tun ka tawata aya on ka nisa e jippaki aya on ka mayda jippaki. Hande kadi kala nafoore hun ko woni nder ton kontataki hande kadi fo muɗum woni ko harmi. Ɓawo aya jippike tawi sayyidina Umar ibn al-Khattabi o convaincaki. Ɓawo aya jippike o inni Allahumma ya an Allah bayyin lana ɓanginan men fil khamri fi nde beere bayanan shafi'an ɓanganduye laɓɓinayɗo men sellinayɗo men. On sayi o aya ka suratu nisa'i jippi on ɗon ɓeydi harminde on ɗon toŋi moƴƴa ɓuri ko oɗo toŋi kon kono hani o harminali furay. Toujours ɓay sayyidina Umar jangganama aya o inni Allahumma ya Allah bayyin lana ɓanginan men fil khamri fi nde beere bi mana kanko o naali satisfait hani bayanan shafi'an ɓanganduye laaɓuɗo. Allah jippinoy noon o aya hirsuɗo on few ka suratu Maida ɓay o noddama o jangganama aya on ha ka Allah dal ɗon fa hal antum muntahuna taw si on haɗitoto. Qala Umar sayyidina Umar maki ɗon noon intahayna hi Allah men haɗitike men acci ya Allahu ya rabbana bi mana tawi ha ka o faala ɗon waɗi bi mana tongugol hirsa beere ndin furay tawi hande kadi ɗum ɗon waɗi. Allah daali si ɗum feƴƴi wa yasalunaka ɓe landadema o andi mi haalan noon ka fuɗɗode suratuwol ka nisfu en wonde manna Baqara hino mari yamiroji wulure no mari haɗoreji wulure no mari kumpitale wulure o andi e nder o aya ɗo tun on yii yami haɗoje bo hino e oɗo. Allah daali wa yasalunaka ɓe landadema kadi maɗa yunfiguna kon ɗum ɓe ittata sadaka ɗum ɗo ko kumpital ulalamɓe al afu koko lutti kon ko ɗum ɓe ittata sadaka kon ɗuni ko fanda ko lutti kon tafsir go inni al afu ko yaafuye ko yoɓe yaafodir kala ko ɓe waɗi ɗum ko sadaka si goɗɗo waɗima a yaafike mo ɗum ko sadaka. Tafsir go ɓul haalamɓe al afu koko lutti kon kono ko luttande honɗum woni ko fanda ɗo wona ñaami ha a ɓisi beɗi a tawi ɗum ɗo hibboyte woni par ce que place mum alaka reedu ɓe ngure nden fo haari landodirama ɗum ɗo hibboyte woni nden luttande ɗon konko lutti ɗum okkitiroyan na nden luttande ɗon woni ko fanda bi mana ko ay ɓe ngure ma nden a okkitirta hiɗon weela ko on ɓanni on ñaami ha tawata modi hihi hiɗon wawi yondinorde ni ha bimbi ɓikkun wo wullata heege kun harali kono kun wullata heege an kadi heege findintama jemma hande kadi kala ko lutti ɗon andi on harali konko lutti ɗon noon ƴetton ɗum ɗon okkon sadaka bi mana on okkitiri ko tawata hiɗon marno place mum ka reedu hiɗon hatojini e muɗum kadi ko nden luttande ɗon woni ko fanda. Allah daali sadakaji ɗin fof ko ɗo ɓuri moƴƴude sa itti bajjum kun hiɗa weela hiɗa yoodade fi makkum baraji no ton kono ɗi ɗuɗirawa ɗo sa ñaami kadi ha ɓisi beɗi a tawi ɗum ɗo bo nayi woni si okkitirɗa ɗon kadi baraji no ton kono wawa ɗum ɗo ko a mettike ha a wawi ñiɓude a yanata heege ɗum ɗo wawete yonude kono le a harani ƴetta ko etti kon okkitira ko ɗon baraji ɗin ɓuuri ɗurde yalla newinan en ɗum o wawina en saabu ko cuucal molanagal kadalika kono ni yubayyinu llahu lakum Allah ɓanginiran taw al ayati ayaji ɗen la'allakum no gasa onon tatafakkaruna on miijitoto on waajitoto fi duniya ka adna wal akhirate ka lahara. Si ɗum feƴƴi kumpital kadi wa yasalunaka ɓe landadema anil yatama fiɓe al yatimaɓe hihi noon nelaɗo amaki al yatima jawdi maɓɓe wona yo ñaame ko honno noon ɓe wuuridirte a yamiri kadi yoɓe ne e yoɓe kippe kamɓe e jawle maɓɓe ɗen ko honno noon amen warrata ko maɓɓe kon ñaametake ɓe accidetake kadi le ko maɓɓe kon fi wota boon. Allah daali kul haalanɓe islahul lahum ko moƴƴagol e maɓɓe kamɓe al yatimaɓe hayrun ko ɗum ɓuuri moƴƴude wa in tukhalituhum so jillodiri e maɓɓe fay ko wanukum ko nene gotoɓe mum saabu noon hari woɓɓe sahabaɓe saabu ko kamba kon fi ñamugol jawdi al yatima ko rondi kon probléme tawi woɓɓe goo hawtidata e al yatimaɓe ɓen walodata e maɓɓe nokku gotum fi wota on tigui suddare nde ɓe jeeyi ma fi taw on tigui ñaam ko ɓe jeeyi tawi ɗon kadi haray e ko teddinɗon lawo kadi ma ko hulɗon lawo son inni lammintum feere onon fo feere haray ɗon kadi mi wonti hoyɗo Allah ine o jillodiri e maɓɓe ko nene gotoɓe mum wallahu Allah ya'lamu mo andi almufsida on bonnowo min almuslim morde e moƴƴinowo ƴettu jaw nayi makko ɗin kanko alyatimajo watta e nayi ma ɗin ne'a si nayi ɗin boni Allah no andi si tawi woni ko moƴƴingol anni yornoɗa hara bonire masi ko bonnugol anniyinoɗa he hawtidir fof wala inchallah si Allah no falano la'anatakum o ɓittinayno o oyna na yon wurudu na yon hoɗudu e kadi ko yon ayno jawle maɓɓe ɗen nayoɗe bon andi arayno o ɓittini
inna allaha na allah azizun ko tedduɗo hakimun ko ñeñuɗo e ñawre makko nde. si ɗum feƴƴi haɗore allah daali onon julɓe ɓe onon gomɗinɓe ɓe wala tan ke huwata on jombudoy almushrikati rewɓe shirkoɓe ɓe. andi no selli ka debbo alyahudajo ma annasarajo jombe hara ko gollitirowo tawrata ma gollitirowo injil ko fanda ɗo ko debbo shirkowo mo wara dina wo allah daali onon julɓe en wota on jombuɓen hatta yuminna ha ɓe gomɗina. wallahi wala amatun mu'minatun wallahi jombugol korɗo gomɗinɗo allah subhanahu wa ta'ala ko korɗo kono himo gomɗini allah yahugol jomba on an o ɗo pulludimo hayrum ko ɗum ɓuuri moƴƴude min mushrikatin di jomboygol debbo shirkowo mo maradina walaw ajabatkum hay so tawi woni ngari makko kin hawni o. wala tunkihu wota on jombin kadi bi mana wota on ukku wota on resin almushrikina ɓeɗo shirkoɓe worɓe kadi bandiraɓe moɗon gomɗinɓe ɓen ma ɗum ɓiɓɓe moɗon gomɗi wota on ukku ɓe worɓe heferaɓe kadi hatta yuminu ha kamɓe kadi ɓe gomɗina. wallahi wala abdun mu'minun nde ƴettata jiyo maɗa okka jiyaɗo gomɗinɗo hayrum ɓuuri moƴƴude min mushrikin nde okkata gorko shirkowo walaw ajabakum hay si ngari makko kin hawni o. modi shirku wonamiran shirku wonamanan kun wota yimɓe ɓen shirku ulaika ɓeɗo shirkoɓe yadu ona heɓe nodda ila nari faade yiite nge. sa ƴetti noon ɓiɗɗo mama bandirama okki faade e noddowo e yiite andi aray ko himo noddude ɓiɗɗo mama ma bandirama ona ɓaka yiite. wallahu allah yadu himo noddale kanko ilal jannati faade aljanna wal maghfirati e yaafu yeɓidini dunga e makko yallah waɗi en nototoɓe allah. wa yubayyinu himo ɓangina ayati aje makko ɗe linnasi wonande yimɓe ɓella alam no gasa kamɓe yatadakkaruna ɓe wajitata kumpital. wa yasalunaka ɓe landaɗema anil mahidi fi ko wiyete ɗo kadi fiilaye ɗum ɗo kadi ko sahabajo go arno landine laaɗo si tawi woni himo gasa rendude e ɓeygu makko hara ɓeygu makko e hino yi'ude ella fiilaye mi mana oɗo sahabajo wiyeteɗo abi dahda ko ɗo woni ko landi nelaɗo ɗum ngal landal fi enen julɓeɗi tiɓɓen fo ye nanorɗon. allah dali mouhammadou ɓul haalanɓe huwa ɗum konko wiyete fiilaye alan ko tuundi koko ñiddi koko soɓi fa'tazilun nisa pottite sonnaɓe filmahidi e nder fiilaye o woto rendu e ɓeygu mon e nder fiilaye on ko hawjuɗo wo muñe ha tawata ɗum ɗon feƴƴe ko ɗum waɗi si gorko julɗon yamira jombugol rewɓe ɗiɗo rewɓe tato rewɓe nayo si oɗano yiide ella oɗano waɗi pere si oɗano muyninde oɗano waɗi pere si oɗano nawni oɗano mari pere oɗa sino voyage oɗa hino mari waɗi pere do wala taɓurabuhunna o tan ɓattoɓe hatta yatuhurna ha ɓe laaɓa. laaɓal fandangal ɗo sen daari ka tafsiri ibnu kathir e ka bulughul maram ka tafsiri bulughul maram min adillatil hikam mi mana ko tan ɓattoɓe ɓattodi mbaldi ha ƴiƴankoni yaltude e maɓɓe kon taƴaɓe looto longal ngal kadi ko ɗoni laaɓal ko fanda ɗo kon wona fi tun fella on acciti arde ko balɗe 6 duwa ɗum timmi en tant que o lootaki longal ngal ko ɗum woni ko fanda laaɓal ɗo ngal ko en tant que o lootaki longal ngal haray o taw ɓattoɓe fa ida tatahharna si ɓe laaɓi noon joni mi mana ƴiƴan ɗan taƴi ɓe lootiki kadi longal ngal hande kadi fa'tuhunna arde e maɓɓe kamɓe sonnaɓe min haythu amarakumullahu no allah yamiriri on noon ko honno allah yamiriri on ko yon aru yottoron e maɓɓe hella ka farju yeeso wona hella ka duburi haray ɗum ɗon ko golle luutiyanko yagal ɗum waɗatake musidɓe julɓe en wata waɗude hersa haron ken feññinande yimɓe ɓen ko harmaniɓe kon e ko daganiɓe kon. inna allaha ande no allah yuhibbu tawwabina mo yiɗi tuubayɓe rutto ɓen wa yuhibbul mutatahhirin mo yiɗi laɓɓintinoto ɓen. kono noon kadi faame moƴƴa ko fanda ɗo woɗɗitagol sonnaɓe ɓen si ɓe yiide fiilaye wonati ko woɗɗitagol ɓe inna hawtidata e maɓɓe jooɗodata e maɓɓe walidata e maɓɓe nokku ngotum fijidata e maɓɓe nanden woɗɗitande ɗo woni ko fanda ko mbaldi ndin jandi ndin mbaldi ko yiidete kon ko ɗum ɗo woni rendigu ngun ko ɗum allah yamiri ɗo yo woɗɗita. sabu nene aicha radiallahu anha ɓe maaki e hadise selluɗo on daaroyey ka defte sunna wono ka bulughul maram ka riyadu salihin e ka sahihul bukhari o yi'oye nene aicha maaki womin mi laatino kesi miɗo fiilade miɗo ɓisayno farta e an min ene laaɗo min fija o fijira lam ɓandu ndun mi mawla nelaaɗo mawlala donc so tawi woni no ɗum ɗon no harmuno nelaaɗo waɗata. gorko kadi landike nelaaɗo allah sallah sallam nelaaɗo ko honɗum dagani men e sonnaɓe amen ɓen si ɓe fiilade nelaaɗo maaki ifalu kulla chey illa nikah huuwe kala ko faala ɗo mawlidirgol e nunnodirgol e ŋañidirgol e ɓoosindirgol si wona ko wiyete kon dewgal ngal wi mana mbaldi ndi
donc haray ko yo en faamu ɗum. nisa'ukum sonna mon ɓe harsul lakum ko ngesele mo on fa'tu harsakum arde e ngesele mon ɗen anna shi'tum noon wono faalira ɗon. iɗon andi ka ngesa ma ka jardin ma sa naati toon 18 heures goɗɗo landotama, sa naati toon 20 heures goɗɗo landotama, sa dawi e 6 heures bimbi goɗɗo landotama. kono noon kadi sonnajo ma leer nde haaji ma yani e makko yo taw tun himo laaɓi o wonda e korka haray ko ya noddumo hino waɗɗimo notagol ma. waqaddimul li anfusikum ardinane noon hoore mo. so ndaari ka tafsiriji ko ɓe inni en ɗon ardinane hoore mo mi mana ko ya janngu du'a jangeteɗo on siyan e ɓeygu ma yiidon balde ndin ko ɗoni ko fanda ardinane hoore mo. du'a hino ka defte sunna, himo ka hisnul muslim, himo ka min hajul muslim, ɗum ɗon fo muɗum himo ɗum manor ɗon ka numéroji kam yonni on ɗon. wattaqullahu li allah wa alamu andon annakum no onon mulaqu on hawra e allah. musidɓe julɓe ibnu adama on ko neeɓi wurude o maayay kanko e allah ɗe yiidoya an e allah ko welduɗo wo ko waremo wayri torton awa andite ɗum sa andite an e allah on hawray a suɓay ko huwa suɓaka fotton. wa bashiril muminina weltingum ɓe wala tajalullaha watan waɗu allah urdatan heedode li aymanikum e wondoje mon ɗen ɗo kadi ko haɗore an tabarru ha nder on ko toon ɗiggude wa tattaquhu lon allah wa tuslihu moƴƴinon baynana sakkude yimɓe ɓen wallahu allah samin ko nano alimun ko anduɗo. kon ɗoni waɗugol wondore allah nden inde allah nden heedode hakkude mon e moƴƴugol bi mana misal inna hey min abdoullahi kala o har miɗo falanomo okkude oto misal kono wallahi mi firti wallahi mi okkatamo oto jama fo mawɓo inna moodi ɓa fodi o a okkay o oto ma anni ka okkay mo oto acci okkama en he ko gonga min tigui minin siti kono mi lanni huɗade donc andi o ƴetti wondore makko nden o ɓisi hakkude muɗum e waɗa gollal moƴƴal ngal haray nden wondore ɗon ne laaɗo maki hande kadi ko yo on tigui wakkilo yana e wondore nden mi mana o waɗa kaffara wondore nden horugol balɗe 3 ma ñammingol miskinaɓe 10 ma holtingol miskinaɓe 10 ma rinɗingol dande simo mari jiyaɗo wata wondore nden kalumo e waɗugol gollal moƴƴal ngal ma o inna misal wallahi min mi juulata yano ha o tawa ko juulugol ngol ɓurano inna kono mi lanni huɗade yo waɗu kaffara o arta e julde nde laaɗo maki kala wonduɗo wondore o yii ko ɓuri moƴƴude ɗum ɗon haray yo waɗu kaffara wondore nde watta honno innete wata on waɗu ɗum wallahu allah samin ko nano alimun ko anduɗo. haray noon la yahidukumullahu allah nanguitirtama billahwi ka bewre fi aymanikum e nder wondoje mon ɗe mi mana wondore nde jiñuɗa tun wonduɗa a fiɓaka ɓernde ma nde faljuɗa wonduɗa ma sikkunoɗa ko ni wonduɗa tawoy noon wona ɗum ɗon haray allah nanguitirta on ɗum ɗon walakin sikoni yo akhidukum o nanguitiray on noon mbima kasabat qulubukum konko fiɓuɗon ka ɓernde hiɗa felliti ko ni woniri huɗoɗa wi'a nano woniri haray ɗa fiɓi ka nder ɓernde kadi wona e sama kala wonɗa nde wondore ɗon allah nanguitirte nde haray ko ɓe won waɗa kaffara mayre wallahu allah gafurun ko yafotoɗo halimun ko muñotoɗo kono noon ko wonande waɗɗo kaffara o lilladina ina wodani ɓen yu'luna huɗotoɓe min nisa'im immorde sonnaɓe maɓɓe ɓen haray sonnaɓe ɓen tarabbasu ko yoɓe habbito 4 ashhurin lebbi 4 si ɗin lebbi 4 timmi fa in fa'u si ɓe ruttike kamɓe worɓe ɓen haray moƴƴi fa inna allah gafurun ko yafotoɗo rahim ko yurmeteɗo wa in azamu talaqa si ɓe felliti cerdal ngal bimana si lebbi 4 ɗin timmi ɓe yiltitaki ɓe retiraki fa inna allah ara allah samin ko nano alimun ko anduɗo bimana ko fanda si tawini ɓeygu ma woni foñuɗo e ma alego woni yedduɗo ma woni ƴagganɗo ma a ne'imo o jaɓali no jeeya e banggal needi no woni irte kadi innamo min wallahi en yiidata mbaldi yontere ma yonte ɗiɗi ma lewru misal ma lebbi 4 naayo feƴƴu ɗon haray kala wonduɗo ɗum ɗon wonde yiidata e ɓeygu mum mbaldi e nder ɗum ɗon haray ko yo timmi wondore makko nden haray hanana sonnajo on kadi ɗaɓɓirgol mawdi makko mbaldi e nder on dumunne ɗon kono noon na e feƴƴu lebbi 4 si tawi woni wondore makko nden ko wondore nde lebbi 5 haray ko haka lebbi 4 maintenete si timmi lebbi 4 sonnajo on ko yo ɗaɓɓu mawdi makko yo retourno o iwa e wondore nden si gorko on jaaɓi alhamdulillah si jaɓali haray debbo on no mari plein raison tortagol hoore mum haray hande kadi gorko on ko waɗɗimo ko yo waɗu kaffara wondore nden si lebbi 4 ɗin timmi o arta ko ɗum woni e yiidugol e ɓeygu makko wonta ɓeygu makko haray siko needi haray woni ɗum ɗon wawi wonde needi nene Aisha radiyallahu anha ɓe maaki ala anna rasulullah wa nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ɓe wundi min nisa'i immorde e sonnaɓe maɓɓe go'o shaharal lewru bimana ɗum ko andingol en no dagi ɓe yoga e sonnajo maɓɓe go'o toon ɓe maaki
wallahi lewru haray hunde alda en eko wiyete kon baldi. Lewru ndun noon darori balɗe 29 andi 29 ko lewru 30 ko lewru ɗum ɗon fof muɗum on sumati ɓay lewru ndun darori 29 nelaɗo maki awa gasi awa mudda komi wi'i kon timmi. Lewru ko 29 e lewru 30 hande kadi nelaɗo rutti e sonnaji on. Yo noon misal si tawi woni gorko on waɗi huɗande nden ɓuuri lebbi 4 haray ko haka lebbi 4 ko ɗon sharia islam ko ɗon mari gollitirgol haray koye rewno ɗum sellata ka gorko abandona ɓeygu mum ɓuuri lebbi 4 foti noon ko voyasugol foti ko fuɗagol saabu en yii hay edda on hay heynagol ngol ko ha lebbi 4 e balɗe 10 ko constitution islamique on noon islamu vérifie andi sonnajo ko lebbi 4 e balɗe 10 wawata wonde e ɓawa mawdi mum ila ɗon haray hande kadi o wata muñade awa hay so muñike wontanaymo ñaw e probléme ka nder ɓandu makko jama on koye faamu ɗum moƴƴa lebbi 4 e balɗe 10 sonnajo ko ha ɗum wawata wonde yidale e gorko tawata heƴe e makko jam waalo tallo e makko si feƴƴi ɗon ko go o waɗi zina ɗiɗi o muññike kono nden muññande wontanamo probléme ka nder reedu makko ka nder renga makko e wattu yiili e okkugol ɓe yahuɓe Angola jooɗoyi toon yehi Amérique e Europe jooɗoyi toon wonoya toon duuɓi 2 duuɓi 3 duuɓi 5 duuɓi 7 si arta fii tun hino jonnude $100 e $200 haray reeno ɗen e ɗum woni yeɓugol ɓiɓɓe men e bandiraɓe meɗen ɓen ƴette jiɓe moɗon ɓen okkon men mene wonɓe lagine ɗo ɓen hay so tawi woni men maramo e musidɓe julɓe Allah daali wal mutallaqatu hino wodani ɓeɗo sonnaɓe akkitaɓe yatarabbasna yoɓe habbitano bi anfusihinna wonkiji mabɓe ni 3 qurun laaɓalji 3 bi mana ɗum ɗo ko edda kala sonnajo akkitaɗo yo jooɗo ka galle mawdi makko o jooɗo oɗo edda lebbi 3 timmuɗi wala yahillu lahunna dagantako ɓe kamɓe rewɓen an yaktumuna nde ɓe suuɗatama halaqa allahu konko Allah tagi fi arhami hinna ka nder rengaji maɓɓe in kunna si ɓe laatike yu'minna billahi ɓe gomɗini Allah wal yawmil akhir ñalande sakkitinde saabu ande ko edda waɗira si goɗɗo acciti ɓeygu mum ko nafoore e gotel e piiji 2 ko go e nder ɗin lebbi 3 goɗɗo e maɓɓe nin sa retiro dewgal ngal wonta e batte maggal ma e nder ɗin lebbi 3 si tawi woni reedu hino e nder ɓiɗɗo no e nder reedu makko ndu ɗoyi ɗum hara feeñi fi o taw ƴettu ɓiɗɗo o ɗa on yaltida e mum goɗɗo goo jombamo wonoya ko on ton woni baba makko ko sabu ɗum joni noon kanko sonnajo on so andi ko sowiɗo watta saytane puusumo de suuɗugo reedu ndun yaada e mum añana jombobo on jonnutugol mo haray koye jama wattu yili ɗum wa bu'ulatuhunna ko modiɓɓe maɓɓen haɓɓo ɓuuri handude bi raddihinna e ruttugol ɓe artira ɓe fi dalika e nder ɗum bi mana e nder edda on a juɗɗini ɓeygu ma edda e nder ɗen balɗe 3 goɗɗo mara droit immagol toromo e nder on edda ko ammari artirgol makka nder dewgal in aradu si ɓe falama islahan moƴƴingol wala hunno hino wodani ɓe kamɓe sonnaɓe mithlul ladhi sifa nden hunde alayhinna fawinde ɓe bil ma'ruf no moƴƴiri kala ko waɗɗi modi ma yo o waɗane an sonnajo o an kadi ɗum no waɗɗima si hiɗa mari feere ya waɗanmo wala hunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf no moƴƴiri kadi walirrijali hino wodani worɓen alayhinna e dow maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen darajatun ɓurdalji ko gorko on laamoto debbo on ko gorko on dirisata debbo on ko gorko on ko debbo on mari jawdi wo ko o jangi wo wallahu Allah azizun ko teddo hakimu ko yeeñiɗo e ñawre makko haray noon Allah hino haɗa ɓeɗo ɗuɗuɓe fijiroɓe accutugol ɓeygu mum sono kala mi accitima Allah daali at-talaqu cergal marratani ko laabi ɗiɗi daratoɗa wiya acciti ɓeygu ma si feƴƴi ɗon fa imsakun ko jogitagol mo bi ma'rufin no moƴƴiri wurida e makko no moƴƴiri haram mi accitima yaltitali ka honduko ma tata ɓum aw tasirihun ma accutugol mo hande kadi ɓe isani no moƴƴiri ko accutoɗamo tata ɓum wo haray hande kadi o dagantako mo ha gorko go jomba mo accita ay wala yahillu lakum dagantakon an ta'khudu nde jaɓita toon kadi min mataytumuhunna kala ko okkuɗon ɓe shay'an hay woni sa acciti ɓeygu ma kala ko okkuɗamo ko yo yaade e mum illa an yahafa si wona ɓe hula kamɓe ɗiɗo Allah yo qima wonde ɓe ñiɓinta hurudallahi keri sari Allah ɗin fa in khiftum son huli Allah yo qima wonde kamɓe ɗiɗo ɓe ñiɓinta ɓe mana residirɓe ɗen ɗiɗo hurudallahi keri sari Allah ɗin fala junaha alayhima hare bakkat fawaki ɓe fi maftadat fi konko kanko sonnajon o sottori bihi e muɗum mi mana andi sa acciti ɓeygu ma sellata ka jaɓita hunde kono noon so tawi woni on wondi e dewgal ngal an gorko on e kanko debbo on daari on tawi on ala wurude no Qur'an sunna wi'iri noon hande kadi on naati e toñidirgol tun haray bakkat fawakima an gorko on nde o ƴettata kanko debbo on yoga e ko okkuɗamo ka teŋe o jonnitama fi jikke ya accutumo andi so kan waɗi pilisir accitimo hunde sellata ka mema kono so tawina an accitimo kono le on daari on tawi on ala wurudude no haniri hande kadi haray no selli nde o ƴettata goɗɗum
e jawdi ko okkorɗamo kon foti kaka teŋe foti hina o wiya hin jaɓu ɗum ɗo accitalan. hande kadi noon ila ka jaɓuɗa ɗum ɗon ka jungo ma haray cergal ngal waɗi hakkudeji moɗon few haray andu wona ngal ragi i kadi o jooɗoto eddal lebbi tati ko ne nder ɗi lebbi tati hay faalaɗamo artirtamo ko noon jomiraɓe gande goo inniri en ka tafsirti e sen faami fi sa jaɓi on teŋe ko o jonnutuma fi wigol min ndemin mi accitalmo aray ɗum noon ala toon wiiɗa acciti wiiɗa accita cergal yani Allah daali tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sari Allah ni fala ta'tadu ha waton jaggutuɗi wa man yata'adda kala jaggutuɗo hududallahi keeri sari Allah ɗin fa ulaika humu zalimuna aray ko ɓen ɗon tuñuɓɓen fa in tallaqaha kanko gorkon so acciti debbo on cergal tataɓal on andi en wi attalaqu cergal marratani ko laaɓi ɗi so accitimo tataɓum fala tahilu law haray on debbo ɗon dagantako mo kanko gorko min mbaɗu ɓaawo ɗum ɗon hande kadi hatta tan ke ha kanko debbo on o jomboye zawjan ka modi bogo o gayrahu harana o gorko accutuɗo mo so o jombama noko go fayin pallaga si on gorko ɗon noon accitoyimo fala juna aleyma haray bakkade faaki ɓe kamɓe ɗiɗo kanko debbo on e modi makko mo adi yaltude on ka mum haray bakkade faaki ɓe an yataraja ande ɓe ruttodirta ɓe jombidira charte in zanna si ɓe felliti an yoqima wonde ɓe ñiɓinayi hududallahi keeri sari Allah ɗin mana ɓe wonday no haniri noon wa tilka hududullahi ɗum ɗo keeri sari Allah yubayyinu ha himo ɓanginanaɗi li qawmi noon andi yimɓe ya'lamuna ɓe no anda haray kadi noon on yaltugol makko ka gorko on to arta dagitanoma ko charti koyo taw harana topo halda mi acciti ɓeygo allaɓe tati joni miɗo faala mbari ya jombanammo wonno balɗe ɗiɗi accita siko noon warra haray ɗon no harmi haray hana haray woni jamfa yo taw kadi jombuɗomo on nelaɗo maake jombande dagintina nayde nden yo oya gorko jombu ko gorko jombu ɗon koye taw ɓe yiidi mbaldi mi mana nelaɗo maake ko ha gorko o metta juuri debbo on debbo o metta juuri gorko on mbi mana o ligoy ko ha ɓe yiida mbaldi kala anda welandur oyandu hande kadi si gorko on accita noon hande kadi haray ɗon no selli ka oya gorko to jomba wa ida tallaqtumuni sa son acciti son naɓɓen fa balagna ɓe timmini ɓe yettini ajalahunna lajal maɓɓe ngal bi mana edda on so tawi on artirayɓe haray ellala haray fa amsikuhunna ko yo joguitoɓe bi ma'rufi no moƴƴiri aw sarrihuhunna ma acciton ɓe bi ma'rufi no moƴƴiri wala tumsikuhunna o tan jogoɓe diraran kallurrugol ɓe ɗi tata ɗum fi yo jaggutu no heewi e worɓe jombuɓe sonnaɓe tawa ɓe accitatamo ɓe jonnitatamo haqqiji makko ɗin ɓe joɗɗinamo ɗon ɓe lettamo ɗon ɓe pinamo ɗon islamu hino kondani ɓen worɓe waɗuɓe ɗum Allah daali wa man yaf'al dhalika kala huuɗo ɗum faqad zalama nafsahu haray o tooñi hoore makko ɓeygu ma sa andi haajuma lanni e makko a jonitama haqqiji makko ɗin accutumo si wonara ko kanko préféri suuɓi jottagol kama hulen Allah yo worɓe no heewi e jongalleɓe on ɓe warrude no rewɓe muɗum ɓen surtout ka fulawa wala tattahidu wata on jogi to ayatillahi a jalla ɗin husuwan jalnori an a jangi ha a gayni a andi ɗum hanama a janganama a wajama wonde ɗum hana waɗa ɗum haray a jogitike a jalla ɗen jalnori wadukuru jante andi to nimatallahi nemaji Allah ɗin alaykum e dow mo wama ansala alaykum e koko jippini e hoore mo minal kitabi immorde dette wal hikmati e sunna nelaɗo yaisukum de Allah wajori on wattaqullahu li Allah wa alamu ando anna Allah no Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko anduɗo ida tallaqtumun nisa son acciti son naɓɓen Allah no fillitade fa balagna ɓe timmini ajalahunna lajal maɓɓe ngal ko windi kon ka defte lebbi tati fala ta'duluhunna wa tawalluluɓe hande kadi de an yankihina nde ƴettata ɗe azwajahunna modiɓe maɓɓe ɗo ko mawɓe rewɓe ɓe woni ko fanda modi makko accitimo lebbi tati ɗin edda on timmi onon mawɓe ɓen rewɓe accitaɓe wotta on luluɓe nde jombata ɓe azwajahunna modiɓe maɓɓe ida taradaw si ɓe welodiri bayno hakko nen bil ma'ruf no moƴƴiri donc andi no heewi worɓe accitoɓe edda on timma ha gasa o aritana on debbo fi jombutugol mo tawa debbo on faltama gorkon gorkon faltama debbo on waliyaɓe jooɗo inna min siko